Moram da idem za Beograd. Prevelik je to posao, ogroman. Jedino ja mogu da ga završim. Sve sam ti organizovao, ideš tamo kod onog mog školskog druga Krsta. Daj, molim te. A što mi ne kažeš koji posao? U pitanju je kombinacija, razumiješ? Božo, okle ti! Evo, bre, ja neki poslanik za stanak. Vidi ga, Pero. Čekaj, su ovo ljudi sa kojima pravite kombinaciju? Imam ja još nešto za tebe. Sila si, Božo! Eto, i to je neki plan, jel? Viđaj mi da nećeš pogledat nijednu djevojku u Beograd. Koji sam ja, meni kraj. Ja bi svaku noć ovdje drogu ima. Bi svega mi. Meni kraj. Ti znaš koji sam ja talent bio? Koji sam ja potencijal? Ja ne vjerujem koji si ti kraj. Obožavate Mišo, znaš? Meni se čini da se ovdje Beograd se penali. Kakvi penali, brate? Brate, neko dođe iz Podgorice, od me gladni, razumiješ? Nisu mali. Debil. To se rađa tako. Ja sam bio talent veliki igra Zovka Grbalj, pa prešao Arsenal iz Tivta, pa treba za Milano da idem, no moj Mijuško ne da studiraj medicinu da te ljudi poštuju. Mršu pičku maternu! Koji mjesto ti bude čast da driješi gaće ovaj čovjek na tebe, ti ga ocjenjuješ još? Čast mi je. Brajane, a bili me pozna da si već je sreo. A Krsto, koliko si ti u Beogradu? Pa jedno 30 godina, tako. I uopšte akcenat nisi promijenio. Svaka čast. Insistiram ja na tome, znaš? Ja ne ubijam ni za Đurovića, ni za Mijuškovića. Si čuo? Bez ako se baš mora. Nemojte vi mislite da se ja što bojim. Koga se bojim, jel? A nije sam ti ja Dragov sin. Nije sam 100%, nije sam. Njega majka varala ga sa svima. Koji sam ja. Slušaj me dobro. Nemoj da ovo izađe na internet. Nemoj ja da ne bio da mi ovo familija gleda, bre. Da mi djeca gledaju ovo, jedan. Da mi žena vidi ovo, bre. To je šok, bre.